بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد الله سبحانه وتعالى حمد يتاد إن دون نراد مكة محمد صلى الله عليه وسلم كم بينغور مأبي صحابة مأبي kala itirɗo ɓaawo maɓɓe no wentina sunna maɓɓe on haa ñalaande darngal. ɓaawo ɗum hira on hirangol islam aray ɗon tor allahu subhanahu wa ta'ala nde artikata en bendal nafoowal. eɗon toroma kanko allah subhanahu wa ta'ala nde artikata en laɓɓinangol mo ka kuuɗe e ka konguɗe. haray si ɗum no yawti kono yo musidɓe julɓe tedduɓe ɓe, eɗen fuɗɗade ɗo deftere hittunde, deftere himmunde nde tawata no hanani mo ɓe nde o andata ko woni e nde ɗo deftere. siɗo yawti ɗo ɓuri e laɓede kadi ko wasiyodirten e mayre kala ko janguɗen e mum o tigi wakkilo hunjo, o tigi wakkilo hunje, wona ko ɗuuɗi koko tawata kadi haray o tigi wonda e mum e nder 24 heures e nder ñallal ngal e jemma on, ko tigi hani waɗude. siɗin ɗo yani ko ni o warrata, siɗin ɗo waɗi ko ni o warrata. haɗa ko ɗaɗi hunjagol nde ɗo ɓuri e hawrude, ɗo ɓuri e moƴƴude. deftere nden wiɗen hinde karama ko jon ko innitiri nde ko al adkar wal adab, ko jantorɗi allah duwawuji yani e neediji jikkuji ɗi tawata julɗo on no hani ɗi jikkinorde, neediji ɗi tawata julɗo on no hani wondude e majji. haray karama ko jo on noon o huɗɗerani on deftere nden ko poɗata en fiyon wawu ɗaɓɓude gandal, fiyon wawu ɗaɓɓude gandal. kono noon o huɗɗori ɗo deftere nden ko ɓural ɗaɓɓugol gandal. o aray kadi e ɓural jangugol alqur'an, o aray kadi e ɓural tawede jondeji ka tawata ko fi dina wolete e mum. ɓawo ɗum ɗon noon o naati ka nder deftere e al adkar on tuma o yehi ka al adab. haray hadisa arano on mo karama kojo on janti ɗo o wi qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. aɗay ko ɗo woni hadisa arano on mo karama kojo on janti. haray sinnama fadlu ko ɓural koko tawata ɓural no ari e mum, yani moƴƴere no ari e mum, baraji no ari e mum, mo waɗi ɗum ɗon o heɓa moƴƴere ɓuy. talabul ilmi ɗaɓɓugol gandal, jahugol ɗaɓɓoya gandal. haray sinnama gandal ko liddu majjere, liddu majjere. al ilmu naqidu al jahl, ko contraire majjere. haray nde majjere ɗa noon mo ɓeyno hani nde pottinde e makko, mo ɓeyno hani pottinde e hoore mum majjere. o wona anduɗo ko honno o rewirta jooma makko. ɓay neɗɗo on ko ardiri aduna ɗo, ko addira aduna ɗo ko fii rewgol allah subhanahu wa ta'ala, wotinɗinamo waɗamo o gooto e dewe ɗen hara kafidali e makko hay e hunde. ko ɗum waɗi ha tagore nden allahu tagiɓe addiɓe ka aduna ɗo. allah subhanahu wa ta'ala imo wi wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun. mi tagirali yimɓe jinna sina fi yoɓe rewam ɓe wotinɗinanmi
ɓe waɗanmi gooto. ɓay noon haray fiya waawu rewde Allah no landi nde o tigi ɗaɓɓata gandal fiyo dewal ma ngal sellu no hani ko anda ko honno warreta ngal ɗon dewal. ɗum waɗi haray ɗaɓɓugol gandal ngal tawata ko e mum diina ma kan sellirta ɗum ɗum koko waɗɗi mo ɓe kala hellifaɗo mo ɓe kala julɗo no hani ɗaɓɓude gandal sharia yankowal ngal ngal tawata ko ngal ɗum o timminta diina makko ko o wonirta julɗo. haray ngol ɗo ɗaɓɓugol gandal koko waɗɗi no mari pilasi towuɗo kadi ka diina. Allah no manti jomiraɓe gande ɓe. Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani ɓe ɓure hewuɗe. nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi hiɓe janti e ɓure e jomiraɓe gande ɓe. haray si en daari Allah subhanahu wa ta'ala ko o atti sippunde nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam ko iqra ko jango. idan ko ngol jangol ɗo neɗɗo on atta yamirede. nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam atta cippinede maɓɓe ko iqra yani ko ɗaɓɓugol gandal jango. Allah subhanahu wa ta'ala kadi wi'i nulaɗo wa qul rabbi zidni ilma. Allah ɓeydanan gandal. ko ɗum ɗo Allah wi'i nulaɗo toromo o yo ɓeydanmo ko gandal. ɗum ɗo holli ɓural ngal ɗo gandal. haray ɗaɓɓugol kadi ngal ɗo gandal ko dewal goo ko dewal ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. ɓey noon ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi koko tawata wona sababu ɓattoɗa Allah subhanahu wa ta'ala. anda no rewira jooma ma e dow bindi laaɓuɗi no moƴƴiri. dewal ma ngal wawata wonde moƴƴugal sina haray ngal yowi e bindi. haray ngal yowi e bindi kono wiyete dewal moƴƴugal kogol tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri. koko tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri haram mo wela ɗum ɗon. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindini en ko honno warreten ɗum ɗon. kon ɗo woni gollal moƴƴal. o yii haray no landi mo ɓe o janga o anda ko no Allah yamiri o anda ko no Allah haɗi. o ŋentina nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama e dewal en. ɓaynon en andi wondema ɗum ɗo ko dewal haray no landi kadi ngol ɗaɓɓugol gandal ɗo ko dewal haray no hani kadi laɓɓinande Allah subhanahu wa ta'ala e ngol ɗaɓɓugol men gandal ɗo. jangiren fi Allah ko woni jangirgol fi Allah ko o tigi anniyo ko woni e jangirde ko fi ɓantugol majjere e mum e makko. o itta majjere e makko o wona anduɗo ko honno o rewirta jooma makko. ɓawo ɗum ɗon kan kadi o immo o daro o nodda yimɓe ɓen o famina yimɓe ɓen dina Allah o kan. ko ɗum ɗo o tigi wonirta laɓɓino e ɗaɓɓugol makko gandal ngal. o tigi o laɓɓinana Allah e konko woni e ɗaɓɓude ɗon o waɗira sabu Allah. o rento e yiingo e nanirede imana o waɗa wiyo jama on ɓantumo townumo teddinmo. hara ko fi ɗum ɗon waɗi ko o ɗaɓɓiri gandal ɗum ɗon koko renete e mum sabuna kamba no ari e mum. haray ɓural noon ɗaɓɓugol gandal ha ɗum ɗon koko tabiti Allah subhanahu wa ta'ala himo wi shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah hawtodiri jomiraɓe gande ɓen e malaika ɓen e ko o seedi kon wondema ala reweteɗe e gonga sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo ko ɓural wonande jomiraɓe gande ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala kadi mo wi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu no ɓantana gomɗinɓe Allah ɓen e jomiraɓe gande ɓen darjaji. isan ɗum ɗo kadi holliri ɓural
jomiraɓe gande ɓen. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama kamɓe kadi ɓe janti ɓenni kala yaltuɗo ka galle makko tawi ko o yaltiri ko fi ɗaɓɓugol gandal harayimo e lawol Allah, harayimo e lawol Allah. ɗum waɗi haray ngol ɗo ɗaɓɓugol gandal no jeeya e noneji jihadi, no jeeya e noneji jihadi ɗi. haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maki ewɗo hadis: man salaka, kala natuɗo, kala wonɗo e yahude, tariqan e lawol, yaltamis haray mo ɗaɓɓa fihi e ngol lawol ɗon, ilman gandal. ngal ɗo oɗo gando, ngal ɗo gandal ko gandal sharia yankowa ngal faada, gandal yowodirngal e fi kaɗo dina islam, o tigi anda kaɗo dina l'islam, na ko dina yowodirka walla gandal yowodirngal e adina yankon, ko gandal ngal tawata ngal a faama e maggal kaɗo dina l'islam. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki: sahala llahu, allahu weɓinanaymo, sahala llahu lahu, allahu weɓinanaymo bihi e ngol lawol ngol o naati ɗon, tariqan lawol ilal jannati, ha o hewtaka aljanna. yani oɗo hadisa o tindini wondema ɗaɓɓugol gandal ngal no jeeya e sababuji natugol aljanna. ɓay so o tigi woni gando, o andi ko honno o rewirta jooma makko, ɗum ɗon no wona sababu no hetnamo haka aljanna. haray oɗo hadisa ko ɗum ɗo o tindinta ko wondema ɗaɓɓugol gandal hino jeeya e sababuji natugol aljanna. goɗɗo noon kadi ɗaɓɓugol gandal no wawi wonde e heɗitagol kasettiji walla muhadaraji, yewtereji. ɗum ɗon fopp noon no landi hara o tigi o laɓɓinay anniyeɗen, o waɗira fi Allah. naam, haray goɗɗo kadi fahin ɗaɓɓugol gandal koko tawata neɗɗo mo hani andude ñawore kala hunde ɗo yo waɗide nde. imamul Bukhari mo wi ka deftere makko nden: babun al ilmu qabla al qawli wal amal. en ɗo dammugal yewtengal o tigi no hani andude ɗo yo waɗude walla ɗo yo wowlude. ɗum waɗi moɓe haray no hani jangude, hay goto yalta e mum. haray ko ɗum ɗo woni ko wondiri e oɗo hadis. ɗon toro Allah subhanahu wa ta'ala nde waɗatay ɓen nanoɓe konngol, ɓe ƴetta ko ɓuri e laɓede kon ɓe gollitira. على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.